салом бинандагони азиз, зиндагӣ дорои хушбахтиҳост, сарбаландиву сарфарозиҳост ва дар баробари ҳамаи ин муваффақиятҳо ҳастанд камбудиву ноҷориҳое ки бар саломатии инсон халалдор мешаванду одамизодро ба ин ё он беморӣ гирифтор мекунанд. назди табибон ё ин ки шифокорон муроҷиат менамоянд. албатта бинандагони азиз, таи чанд лаҳза тариқи телевизиони Регар барномаи шаҳди солимӣ пахш мегардид ва имрӯз тасмим гирифтем ки ин барномаро бо номи тибби маънавӣ манзури шумо бигардонем ва дар барномаи имрӯзаи мо доктор Маҳмуд Кабирӣ, тибшинос, рӯҳшинос, узви ассотсиатсияи парапсихологҳои тибби Русия, аъзои ассотсиатсияи байналмилалӣ ташриф доранд. меҳмони азизро дар барномаи тибби маънавӣ хушомадед мегӯем. доктор Маҳмуд Кабирӣ, шумо таи чанд лаҳза бо мардуми водии Ҳисор сару кор мегирифтед ва онҳо ки ба шумо муроҷиат мекарданду шумо тавассути як маҳорати хеш ба онҳо кӯмак мерасондед. мехостам фикри шумо дар ин самт, то чӣ андоза мардуми водии Ҳисор аз ин кӯмаки шумо бархурдор гаштанд? шукри худо ва ватани амн мо имконият пайдо кардем ки пур кунем талаботҳои маънавии ҷомеаи худро, аз он ҷумла дар соҳаи тиб. ва тӯли чанд вақте ки мо сарукор кардем ба мардуми ҳисори шодмон ва дарёфтем ки дар ҳақиқат сатҳи саломатии ин мардум дар як зинаи хело ҳам нағзе қарор дорад ва боз мо ки ин тибби маънавиро пешниҳод кардем ва мардум онро дарк карданд ва ин чандин ҳазор одамоне ки ба маркази мо ташриф оварданд аз он бархурдор шуданд ва боз сатҳи саломатии худро фикр мекунам боз болотар бардоштанд ва мо чанд вақте таваққуф кардем барои он ки бубинем ки ин кори мо чӣ натиҷа медиҳад ва дар ҳақиқат мардум ба ин фаъолияти мо баҳои дуруст доданд ва боз мехоҳем ки зинаи дуюми кӯмаки маънавию равонии худро ба мардум бирасонем, то ин ки иқтидорҳои ниҳонӣ ва зеҳнии мардум дар рушду камоли ҳам шахсӣ ва ҳам ҷамъияти худ бедор шаванд ва зиндагонии хуб ва ҷамъияти обод ва осоиштагии худро боз мустаҳкамтар ва қавитар созанд. хуб, доктор Маҳмуд Кабирӣ, то ин ҷое ки мо маълумот дорем, шумо беморон ва он дардмандоне ки назди шумо муроҷиат мекунанд ба онҳо кӯмаки бевоситаи хешро мерасонед. оё иқдоме ки шумо роҳандозӣ кардед аз ҷониби мақомотҳои маҳаллӣ дастгирӣ ёфтанд ё на? ҳама ҷо соҳиби худро дорад ва албатта ин маконе ки мо ба тибби маънавӣ сарукор кардем то он ки онро ба мардум бирасонем, таваҷҷӯҳи мақомотҳои маҳаллиро ба худ ҷалб кард ва мо дар тӯли фаъолияти худ ҳама вақт дастгирии онҳоро, некхоҳии онҳоро ҳис мекардем ва чандин маротиба аз тарафи шахсони масъул ҳам кӯмак гирифтем то ин ки боз мардумро хубтар ва нағзтар кӯмак расонему ба зинаи солимии онҳоро бирасонем. ва ҳар давру замон бе тиб, бе кормандони он тасаввур карда намешавад ва аз он ҷумла тибби маънавӣ ки ҳанӯз дар асри 8 Абубакр ар-Розӣ онро саҳифабандӣ карда буд ва як сохтору як системаи онро ба ҷамъияти он замон пешниҳод карда буд ки то ҳол хусусияти худро гум накардааст ва ҳар замон ва ҳар инсон ва ҳар шахсият акнун аз ин пеш бояд маслиҳатгарону машваратчиҳони худро дар соҳаи тиб ва равон ва маънавиёт дошта бошад ва мо тайёрем ки ба чунин одамоне ки ба машваратҳои тиббию равонӣ ва маънавӣ ва фарҳангӣ ниёз доранд кӯмаки худро дариқ надорем. шумо яке аз шахсҳои маҳбуб, маъруф ва бароманди ҷомеа маҳсуб меёбед ки имрӯз бо чунин як шифокорӣ, бо як ҳунари боло миёни мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он шӯҳрати хоса пайдо бикардед. вақте ки тибби маънавиро дар шаҳри Турсунзода ба роҳ мондед, муносибат бо ҳамкасбони шумо чӣ гуна буд? ва тиб агар ин лашкару армия
бар зидди ин беморӣ бошад, тасаввур кунед ки ҳар гуна намуди лашкар ҳаст, ки пиёдагарду, яке ҳавоию, яке масалан гӯем ки бо танку тӯпу киштиву самолёту. ва тиб ҳамчунин аст бар зидди беморӣ, чунки беморӣ чанд намуд инсонҳоро, ҷисмашро мегирад, фикрашро мегирад, эҳсосу ҳаяҷонашро мегирад, фаъолиятҳои равонии инсонро метавонад ноҷур созад. ва муқобили ҳар як самти беморӣ боз хоса самтҳо дар тиб ҳастанд ва ҳар духтур ҷои худаша дорад. масалан барои он ки одам пурра сиҳат шавад, 4 зинаро бояд гузарад. зинае ки беморӣ аломатҳояшро нишон медиҳад ва аломатҳоро бартараф кардан дар кор. дуюм зинаи барқарор кардани он узве ки бемор шудааст. саввум фикри инсонро аз беморӣ кандан ва чаҳорум он фаъолиятҳои ҷамъиятии ӯ мекард барқарор сохтани онҳо. ва тасаввур кунед ки ҳар як духтур агар дар ҷои худ бошад, мо беморро гӯё аз дасти духтурӣ ба дасти духтури дигаре медиҳем. ва албатта мо аз аввал бо кормандони соҳаи тиб ҳамкорӣ доштем ва онҳо беморони худро ки баъди табобатҳои масалан дар касалхонаҳо мегузаштанд барои барқароркунӣ, реабилитатсия мегӯянд, пеши мо мефиристоданд ва мо назди онҳо барои ташхису барои ёрдамҳои масалан доругӣ ё медикаментозӣ мефиристодем. ва ин робита то ҳол ҳис карда мешавад ва як илм аст, илми диантология, илм дар бораи муносибати байни духтуру бемору байни духтурон. ва ҳар духтур аз ин илм хабардор аст ва духтурро шоиста нест ки агар ҳамкасби худро бад бинад, чунки агар дар натиҷаи ин бад дидан ё ки ҳиссиёти ғайри чашмдошти кардан, ин сабаби бемории худи инсон мешавад. духтур метавонад ки дар чунин ҳолат ба беморӣ худаш гирифтор шавад. барои ҳамин ин як ягонагии ваҳдати тиб дар симои духтурони гуногунпеша ҳаст. ташаккури зиёд мегӯям бар шумо. имрӯз ки мардуми мо мардуми гуногун миллатанд, гуногун мазҳабанд. вақте ки шумо фаъолияти хешро дар шаҳри Турсунзода ҷорӣ кардед, оё гуногун миллатӣ ё мазҳаби дин ба фаъолияти кории шумо ягон маъно пеш овард ё на? табобати инсон сухан, кор ва доруро гуфтааст. ва албатта вақте ки донистани забон пеш омад дар табобати мо, пас мо чизе ки дар арсенали тиббии худ доштем, ин табобат бо эҳсосоти мусбат ва ҳаяҷони хуб ки аз худ мавҷи хосае дорад ва меҳре ки нисбат ба ниёзмандон мекардем ва нуре ки он бо воситаи он ҳам инсон табобат карда метавонад ки донистани забон буд, онро бартараф созем. ва албатта дар муносибат мо духтур ки ҳастем ва духтур вазифа дорад. вазифаи духтур ин кӯмак расондани инсон ҳаст. чӣ хел инсоне ки набошад, мо кӯмаки худро дариқ намедорем. гуногунӣ дар масалан бемориҳо дида намешавад. пас аз ин бармеояд ки мо бо чеҳраи кушоду эҳсосоти мусбати худ муносибат мекардем, ки сари дили инсонҳоро рӯшан мекунад. он ҷое ки мо кӯшиш мекардем бо нуре ки дар иродаи худ мо онро ба майнаи сари бемор мерасонем, бо он кӯшиш мекардем ки торикиҳои майнаи ӯро ва сари дили ӯро бубарем. ва он ҷое ки мо масалан ба дору дармон мегирифтем бо ҳамкорӣ бо духтурони ҳамкасби худ ва ба як хулосае омадем ки новобаста аз он ки инсон медонад забонро ё ба кадом мазҳабу дин ва кадом миллат вобаста аст, новобаста аз он эҳсосоту он нур, он овозаи сиҳатӣ ба ҳама як таъсир мекунад. масалан касоне дар табобатҳои мо буданд ки тамоман аз забон бохабар набуданд, вале сиҳат мешуданд. ба ин аст
نگهبان تأثیری گروه که در ما با گروه تعامل میکنیم، تأثیر گروه به یکدیگر، چون که انسان میبیند که شریکی برش که صحت شد و البته میزراب او، راستشوی او به موجهای صحتی و معنی او سم گرفتن به سوی صحتی دیده می شود. و بغیر از این ما دیدیم که بعد توبت های ما در یک خودی ناحیه ترسانزاده تا 5 مرکز شخصی توبتی گشوده شد، چون که ما نوابسته از ملت و مذهب به مردم باوری و صحتی را بازگرداندیم که انسان امکان داشته است که صحت شود و این مکانیزم در وجود انسان گذاشته شده است. هرچند که روزهای اول کمی از طبیبان غیر رسمی احساسات منفی به طرف ما دیده میشد، ولی خود طبیبان غیر رسمی آمدن آموزش کردند و یک سیستم نوی تعاملاتی را گرفتند که آنها تا حال فعالیت دارند و با ما همکاری میکنند. من فکر میکنم که انسان اگر سخت بخواهد صحت می شود و انسان در خود باید ترحم دوستی، محبت، نیکخواهی و خیرخواهی را داشته باشد، نوابسته از آن که انسان از کدام مذهب و ملت است، چون که انسان را انا همین احساسات های منفی بیمار. بینندگان عزیز، صحبت گرم و صمیمی ما با محمود دکتر کبیری ادامه دارد. خوب میگفتید که انامین در فعالیت کاری شما کدام عامل تاثیر مثبت میرسانید و کدام عامل تاثیر منفی؟ البته داریم دو قوه در همه جا وجود دارد، یکی قوه سازنده و یکی قوه ویران کننده، چون حیات و مرگ میگوید. و از آن جمله این علمی که ما برای مردم شریف تاجیکستان پیشنهاد میکنیم، این علم هنوز از زمان کهن بود، با نام اول فتوبت بود، ثانی این جوانمردی و به صوفیزم آمد و ما باز همان طب نیاگان خود را بیدار کرده ایستاده ایم و چی در مردم تاجیک و چی در مردم ازبک گینی دوستی با خدا در خونشان هست و بیدار کردن آن گین یکی از وظیفه های ما هست که این صفت های عالی انسانی را تربیه کردن است و آنها در خون ما مردم نوشته شده‌اند. و البته تعاملی که میتواند تاثیر کند، مثلا ما اگر با روندی مقرری و عادی رویم 50 سال لازم است که این طب ما پا بر جای شود. ولی اگر که باز کسانی هستند که مثلا سخاوتمند هستند، کسانی هستند که جهانبینی وسیع دارند و شعور آنها شعور جهانی هست، آنها میتوانند که با دستگیری خود با مبلغ معینی برای ماجرا کردن توانند که شرایطی مردم را و شرایط کارمندان ما را خوبتر و نخستر کنند تا اینکه ما باز خوبتر و نخستر فعالیت کنیم، چون که مبلغ گذاری در ساحه طب در ما هنوز آنقدر ترقی نکرده است، ولی فکر میکنم که ما از اولین کسانی هستیم که طبی صغورطبی را عملی کردنی هستیم که یا خود مردم یا از حساب کسانی شخصانی مسئولی که میتوانند به این مبلغ گذاری کنند و فکر میکنم از طرف حکومت هم چنین شخصانی که در ساحه طب معنوی مبلغ گذاری کنند اندازه آنها کمتر می شود و چون قانون قاعده ها وجود دارد. و البته ما با دستگیری حکومت البته نیاز داریم، چون که هنوز از زمان کهن همه شخصانی در دولت داری بودند، یکی از مشاوران آنها شخصان تصوف، شخصان صوفی بودند، از آن جمله رودکی بزرگ در آل سامان بود، مثلا در تیمورلنگ نقشبندیه بود، بهامدینی بلاگردانی میگویند، خود سلطان محمود غزنوی هم مشاوران ساحه تصوف داشت و جهان دولتداری به چنین آدمانی که در ساحه تصوف و ساحه معنویات بلند بوده تصور کردن نمی شود. و البته عامل ضرررسانی که می تواند به علم ما
تاثیر منفی رساند. این تنگ نظری انسان ها بودنش میتواند و احساسات منفی داشت که میتوانند با چنین کارها عملهای خود سد راهی ما شوند و صنعی چیزهای ایجاد کنند که پیشرفت این علم را خلل رسانند. دکتر محمود کبیری، وقتی که برنامه شهد سالمی پیشتر طریق تلویزیون رگر پخش میگردید، تا اونجایی که ما معلومات داشتیم اخلاصمندان شما به نهایت زیاد بودند. حتی اون افرانی که درد میکشیدن، اذیت میکشیدن در زندگی و شما مراجعت میکردن. خوب میشد که یگان سر و اسرار خیش را برای آن افرانی که نسبت شما اخلاص زیاد دارن میکشید اگر مخفی نباشد. البته اسرار زیادی در این علم هست و خداوند به هر کی خواهد علم غیب خود میدهد. من یک اسرار آن را میخواستم بکشایم که با علم اثبات شده است. مثلا وقتی که انسان نسبت به دیگران خیرخواه هست و از او موجهای نیکی و موجهای سازنده پرافشان و منور هستند، در معینه سر او داروی حاصل می شود که این دارو سبب بیدردی، سبب وقت خوشی و سبب فکرهای نیکبینانه داشتن و اراده قوی و روحی بردم داشتن می شود. چخیلی میگویم خداوند با دست طبیعت با چنین انسان تحفه می داده است که این تحفه داروی هست که در معینه سر حاصل می شود و آن دارو نام دارد. نام آن دارو اندرفین است. من می خواستم که مردم با یکدیگر خیرخواه باشند و قوای سازندگی رو در خود تربیت کنند، وقتشان خوش باشد، هیجان مثبت داشته باشند که سببی بی‌دردی بدن و فکرهای سازنده و فکرهای پیشبرنده و زندگی را خوب کننده شوند. دکتر، این لحظه که مخلصان برنامه‌های تلویزیون رگر صحبت گرم و صمیمی ما و شما را تماشا دارند و خوب برای همه بینندگان عزیز میگفتید که شما بیشتر به کدام عضو آدم اون نفرانی که دردمند هستند اونها را شفا میبخشید؟ البته ما جزوی از تیپ هستیم و تصور کنید که تیپ هم یک سیستمی هست که مانند خانه است، در و دیوار و فرش و بام از این چیزهای عبارت است. و اگر تیپ معنوی نباشد یک طرف تیپ دائم خالی است که آن را کسانی پر میکنند که آنها با این کار شایسته نیستند، لایق نیستند. مثلا من یک مثال عادی میارم که مردم ما رو بیشتر تیپ معنوی در دست کسانی هست که آنها رو میبخشید عجینه دار میکنند در ناخونه کردگی، ولی متاسفانه از آن فراموش میکنند که مردم ما فرشته دار است که یکی از جزوهای ایمان این ایمان به خدا و ایمان به فرشتگان او است. اکنون اون طرف شما خلاصه کنید که چقدر مردم رو با چی وادار میسازند و به کدام جهان وارد میکنند. ما از آن جهانی که ترس و هراس و ناراحتی و جهان جن و دیگر چیزهایی که مطلوب عقل نیستند آنها رو ما بیرون میکنیم و البته در همکسبی و همکاری با دکتران ساحه طب و ما سر و کار داریم با عضو اساسی و راهبری سرشت انسان معینه سر. معینه سر همه جا رو نظارت میکند، از آن جمله یک طور موی رو هم، یک طور موی هم به نظارت معینه سر نیست و معینه سر به عضوها ماننده که دولت به کارگران خود پول میدهد، معینه سر به عضوها قوه میدهد، نیروی الکتریکی معینه سر و عضوها کار میکنند. در حالت کمی نیروی عصب سببی با وجود آمدن بیماری ها می شود. مثلا دل را اگر قوه زیادتی داده شود اون وقت دل تیز کار می کند. اگر به معده قوه سوز داده شود معده حل نمی کند و اگر به روده ها قوه سوز داده شود روده ها شکم سخت می شود. اگر که گردش خون با واسطه قوه عصب در پایه ها نادرست شود اون وقت باعث درد در پایه ها می شود و از این بر می بیاید که ما قوه عصبی انسان با
سه چیز: با اطلاعات دانش لازمی، با نیروی عصبی که از حساب 7 پرینسیپی ما کار میکنند که این 7 پرینسیپ رو ما میآموزانیم و در کورس های 10 روزه‌ای که میگذرند ما در این کورس ها انسان ها رو میآموزانیم که چی خیل کنید و چی کار کنید که صحت شوید، قوه عصبی خود را پر کنید و البته میآموزانیم انسان ها رو در وقت که صبر کنند تا اینکه کی اون پروسس روش صحت شوی در آنها سر می شود. چون که دانش از ما، نیروی عصب از خودی آدمان و وقت از خدا هست. چیز دیگری که ما با معنی سر تاثیر میرسانیم این نقشه بیماری رو از سر، از فکر، از حسیات، از خاطره، از اندیشه و فکر گرفتن است که آن رو با زبان طبی اینگرام میگویند. اینگرام این نقشه بیماری هست که نه تنها در عضو ظاهر می شود بلکه در معنی سر در مرکز آن عضو گذاشته شده است. از این لحاظ وقتی که ما اینگرام را تازه میکنیم عضو از نقشه بیماری خلاص می شود و فعالیت او درست می شود چون که در گن های ما و شما سلامتی نوشته شده است. من دوست داشتم میخواستم توبت کردیم خیلی نقش شدم و پسرم باور چه خیلی کسب شد؟ من پسرم دکتر محمود کبیری که مگه ساندن خیلی نقش شدم باز پسرم باور من کسلی از دین آمدم فهمیده انشالله خدا بشکر خیلی چستید کردم نقص شدم. بینندگان عزیز، اگر شما با احساسات داشته باشید یا اینکه ناجوری در وضع سلامتیتان باشد میتوانید چون همه روزه به تشکیلات جمعیتی معانی واقع در محله یکمی شهر ترسونزاده در بینای طرفخانه مژده وصل دکتر محمود کبیری شما را چون همه روزه انتظار هستند و برای شما کمک به واسطه خویش را میرسانند. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه طب معنوی به پایان میرسد. خیر تا برنامه‌های دیگر پیروز باشید.